Hello somebody. Angibingelele bonke abantu le video ezokwazi ukufinyelela kubo. Kuyisifiso sami ukuthi le video ifinyelele kubantu abaningi ngenxa yokuthi into engifuna ukuthi sihlanganyele ayiqondene nebandla elithile noma abazalwane abathile, iqondene nalo lonke ibandla likaNkulunkulu, futhi engaba usizo kuwo wonke umuntu, umzalwane noma engabe ukhonza kuliphi ibandla or ihlelo, as long nje ekhona ebandleni likaJesu, ibandla elilodwa as a whole. Ngifuna namhlanje sibheke into ebizwa ngokuthi intando, i-will, intando yomuntu. Intando, umuntu uhlukile ey'ntweni, uhluke ngokuthi unentando. Like umuntu uhlukile emalini, uhlukile emotweni, uhlukile endlini, uhlukile ey'ntweni ey'khona uNkulunkulu ay'dalile, ngabe iy'hlahla, ngabe ulwandle, ngabe ilanga, yonke into ekhona ongayibala nje, umuntu uhlukile kuyo. Uhluke ngentando, uhluke ngentando, uhlukile futhi nasezilwaneni. Uhluke ey'lwaneni, uhluke ngokuthi unentando, kanti isilwane asinayo intando njengomuntu. Yingakho futhi umuntu uNkulunkulu emahlulela, kodwa iy'lwane engazahluleli. Umuntu emahlulela, kodwa ezinye izinto azidalile engazahluleli. Ngoba umuntu omdala wahluka wanentando, kanti lezi ezinye izinto ayinayo intando. Umuntu uNkulunkulu umdale waba nentando, ngakho uNkulunkulu akamphoqi umuntu ukuthi akenze into ethile. Njalo umuntu uma kumele enze into, kumele uNkulunkulu ayibeke leyo nto, umuntu ebese yakhetha ukuyenza, noma umuntu akhethe ukungayenzi. Ingakho abanye bebuza ukuthi ingani uNkulunkulu uma edala u-Adam no-Eva ensimini yase-Edeni abeke iy'thelo ey'ningi ey'ngadliwa, ebese ebeka esisodwa uNkulunkulu, isithelo kwakumele u-Adam no-Eva bengasidli. Ukuthi uNkulunkulu wayengakwenzi ngenjongo embi yokuthi abalimaze noma ebacuphile, kodwa wayekwenza ngenjongo enhle, ngoba umuntu umdale wanentando. Ngakho kumele umuntu kube khona izinto ey'dliwayo ney'ngadliwa ukuthi akwazi ukusebenzisa noma uku-exercise-a into adalwe nayo, abizwa ngokuthi intando, akwazi ukushuza, akwazi ukukhetha, akwazi ukuthi angenzi izinto ngokungathi uNkulunkulu umphoqile, enze izinto ngoba ukhethile. Bekubekwe izinto la phambi kwakhe, wayesekwazi ukukhetha ukuthi lokhu ngizokwenza ngoba kuyintando kaNkulunkulu, lokhu angikuzukwenza ngoba kuphambene nentando kaNkulunkulu. Futhi uyakwazi ukukhetha izinto ey'phambanayo nentando kaNkulunkulu, akhethe izinto futhi ey'vumelane nentando kaNkulunkulu. Umuntu nje unentando, uyabo. Ingakho-ke kwakuphoqa ukuthi uNkulunkulu mesedala u-Adam no-Eva akangabeki iy'thelo ezinhle kuphela okumele u-Adamu avumelekile ukuzidla, ngoba u-Adamu bezoyithola engakwazi ukusebenzisa intando yokukhetha, kanti udalwe wahluka ey'lwaneni, wahluka kuzo zonke iy'hlahla nendalo yonke uNkulunkulu ayidalile, wadalwa kwaba nentando. Ngakho bekuphoqa ukuthi uNkulunkulu uma esebeke izinto okumele u-Adamu azidle, akabeke okukodwa okumele angakudli ukuze u-Adamu akwazi ukusebenzisa noma u-exercise-a intando, ukwazi ukukhetha, ukwazi ukushuza, ukwazi ukuy'khethela ukuthi ayenze into ethile noma angayenzi, uyabo. That is the reason sasiphoqa ukuthi leso sihlahla sibe khona ensimini yase-Edeni, ngoba umuntu udale waba nentando. Ukuze ekwazi ukuyisebenzisa intando, kumele kube khona izinto kumele azenze nezinto kumele angazenzi zibekwe phambi kobuso bakhe, ukuze umuntu enze njani, akwazi ukukhetha, ngoba uhlukile kuyo yonke indalo uNkulunkulu enze njani, ayidalile, yabo. Uyabona nje iBhayibheli uma uzofunda nje kusukela kwi-Old Testament nakwi-New Testament, uzobona ukuthi likhuluma ngomuntu njengomuntu onentando, yabo. Likhuluma njengomuntu okumele akhethe. Ingakho uma ufunda incwadi kaJoshua uthi uJoshua
khethani ukuthi ubani eniya kumkhonza, uyabo, ingoba la khona uNkulunkulu weqiniso, uNkulunkulu ka-Abrahama no-Isaka noJakobe, bese kuzoba khona onkulunkulu ababekhonzwa izizwe la emhlabeni. Angithi yabona-ke manje umuntu usenikwa ithuba lokuthi engakwazi ukukhetha, kanti kwakukhona uNkulunkulu oyedwa wayengeke kwazi ukusebenzisa intando ukukhetha ukuthi uzokhonza muphi uNkulunkulu. Manje kumele kube khona into e-right nempi ukuze umuntu uzokwazi ukukhetha ukuthi umuntu ayishuzele, engenzi into ngoba ephoqiwe. Kumele umuntu alalele uNkulunkulu ngoba ephoqiwe, akhonze uNkulunkulu ngoba ephoqiwe, enze into ngoba ephoqiwe. Kumele umuntu ashuze, kungakho-ke umuntu ekwazi ukwehlulelwa ngoba yonke into umuntu ayenzayo uyenza ngoba ukhethile ukuyenza. Ingakho-ke ethi uJoshua, khethani ukuthi ubani eniya kumkhonza, uNkulunkulu or onkulunkulu bangaphesheya noma uNkulunkulu bakuleli zwe siya kulo, uyabo. Yabona leyo nto. Ngakho umuntu uyakhetha ukuthi akwazi ukuyilokhuza ukuyikhethela ukuthi ena kumele enze njani. Abese ethi mina nendlu yami siya kumkhonza uJehova, kusho ukuthi yena uyakhetha. Ukhethela yena, akhethele nendlu yakhe ukuthi bona bazokhonza abani uNkulunkulu. Naye uJoshua akaphoqiwe ukukhonza uNkulunkulu, yinto ayikhethile, yabo. Kubekwa uNkulunkulu kwabekwa onkulunkulu, but uJoshua nendlu yakhe bakhetha ukukhonza abani uNkulunkulu, yabo. Ukuthi banentando labo bantu labo, bayakhetha, yabo. That is the reason uNkulunkulu ekwazi ukubahlulela bonke abantu, ngoba yonke into abayenzayo, yonke into abayiyo bakhethile, akwenzanga automatically, yabo. Ingakho futhi uma ufunda incwadi ngithi yamakhosi, incwadi ngithi izikronike, uthi uNkulunkulu ngibekile ukuphila nokufa phambi kwakho, ngabeka isiqalekiso nesibusiso. Abesethi khetha ukuphila ukuze wena uphile nani nesizukulwane sakho noma nendlu yakho, yabo. uNkulunkulu uyasho ukuthi ngibekile ukufa, ngabeka ukuphila, athi ngabeka isibusiso, ngabeka nesiqalekiso. Abesethi kukumuntu ukuthi enze njani, akhethe, uyabo. Ukuthi umuntu unentando yokukhetha, akafani nesilwane. Ingakho uNkulunkulu izilwane engazahluleli, eyilahle ukuthi why wenze lokhu nalokhu nalokhu, because isilwane kumele sigadwe ngoba asikwazi ukusebenzisa umqondo bese sikhetha kahle, asikwazi ukusebenzisa umqondo njengomuntu abese sikwazi ukushuza kahle, sikhethe kahle. Kanye nayo yonke indalo uNkulunkulu akakwazi ukuyahlulela. Indalo uma ibheda uNkulunkulu usola umuntu, izilwane uma ibheda uNkulunkulu usola umuntu. Ingakho lezi zinto ezibeke ngaphansi komuntu, ngoba umuntu uyedwa wenyama uNkulunkulu umdale waba nentando ephelele ukuthi angakwazi ukucabanga kahle bese sishuza kahle. Futhi uyakwazi ukumblame umuntu ukuthi wakhethelani lokhu nalokhu, ngoba umnike nomqondo wokwazi ukucabanga, wokwazi ukudlinza, wokwazi ukubona ukuthi lokhu kuhle lokhu kubi. Abese umuntu akhetha kahle noma akhethe kabi, ebe azi umuntu ukuthi wenzani ngoba uyicabangile leyo nto leyo. Ngakho ngifuna sikhulume ngentando la, ngoba ziningi izinto ezonakele nabantu ababhekene nazo ngenxa yokungazi ukuthi uNkulunkulu usebenza kanjani maqondana nomuntu, noSathane usebenza kanjani nokuqondana nomuntu. Uyabona-ke, uma-ke ukhuluma ngezwe likamoya nezwe lenyama kusetshenziswa nje ngentando. Le ntando ibizwa ngokuthi ukuvuma or ukwamukela noma isivumelwano noma i-covenant. Yonke lento isakhuluma ngentando. Uma kukhulunywa nje nge-covenant noma isivumelwano, kusuke kukhulunywa ngentando, ukuvumelana komuntu othile evumelana nomuntu. Ukhetha lokho, ukuvumelana lokho, ukuba in agreement, ukuba sentandweni, nivumelane, nibone ngokufanayo, nikhethe ngokufanayo, nivumela, ningene kuyikhava intando leyo. Isivumelwano nje, uma kukhulunywa ngesivumelwano eBhayibhelini kukhulunywa ngentando. Uma kuthiwa isivumelwano sikaNkulunkulu kukhulunywa nentando. Uma kuthiwa i-covenant uNkulunkulu, isivumelwano uNkulunkulu asenze phakathi komuntu othile nothile, kusuke kuyintando kaNkulunkulu efuna ukuthi abantu bangene kuyo le ntando naye, bebe kuyi-one will, bebe sentandweni eyodwa. I-covenant-ke leyo, yabo. Ngakho ezweni likamoya nje kusebenza ngani? Ngama-covenant uma kuqondene nala emhlabeni. uSathane usebenza nge-covenant uma eza la emhlabeni. uNkulunkulu usebenza nge-covenant
meza la emhlabeni. Usathane noNkulunkulu abakwazi ukusebenza abantu automatically. Kumele usathane amlinge umuntu, ambekele ubuhle bobubi, ambekele injabulo yobubi, bese umuntu akhetha, ayikhethele yena ukuyenza leyo nto usathane amlinge ngayo, wamvezela ubuhle nobujabula kwayo, noma isono noma iyimbi, bese umuntu uyakhetha. Ingakho uNkulunkulu ekwazi ukwenza njani ukumahlulela umuntu ngezinto kanjani azenzile noma azenzayo, ngoba umuntu akenziswanga usathane automatically. Usathane umlinge kuphela, but umuntu wakhetha, washuza, wamukela, wavuma ukuyenza lento usathane ebemtshela yona, ebemkhombisa yona, ebemheha ngayo. Uyabona kusebenza intando kumuntu, umuntu akaphoqwanga, akwenzekanga automatically. Kanjalo futhi uNkulunkulu uma ezosindisa abantu noma ezosiza abantu, akavele basindise automatically, akavele basiza automatically, akavele baphulukise automatically, akavele bakhulule automatically, akavele banike izinto automatically. uNkulunkulu ufike batshela abantu intando yakhe ukuthi ubathandelani, ubenzeleni. Emva kwalokho umuntu ebese yashuza ukuyamukela lento uNkulunkulu kanjani amenzele yona, abese yashuza umuntu ukumukela uYesu, ashuza umuntu ukusiza uNkulunkulu, ashuza umuntu akhethe umuntu ukuvumelana nezwi likaNkulunkulu. Bese kuzothi ngenkathi umuntu evumelana noNkulunkulu, uNkulunkulu siyakwazi ukudedela amandla akhe asebenze empilweni yomuntu nasey'dingweni zomuntu nokusiza umuntu, ngoba uNkulunkulu akasebenzi empilweni yomuntu ngaphandle kwentando yomuntu. Umdale wanentando, ilento ebekele imngcele uNkulunkulu emhlabeni. Ngoba abanye bayabuza ukuthi uNkulunkulu ngoba unamandla uthuleleni uNkulunkulu ukwenza izinto ezithile nezithile. uNkulunkulu akakwazi ukweqa intando yomuntu. uNkulunkulu kwezinye izinto uyakwazi ukusebenza, asebenze ngentando yakhe kuphela, engafunile intando yalezo zinto ngoba ayinayo intando. Kodwa uma kuziwe ey'ntweni ey'thinta umuntu, uNkulunkulu ngishe nawo amandla bathanda abantu ebafise lokuhle, akenzi lutho ngaphandle kokuthi umuntu anike ilungelo uNkulunkulu, anike uNkulunkulu imvume, anike wangithi uNkulunkulu nje uthanda bonke abantu basindiswe, but abantu abasindisiwe bonke, ngoba abantu banentando. Noma uNkulunkulu angathanda, kumele nabantu bathande, kumele nabantu bavume, kumele abantu bakhethe. Ingakho lithi iBhayibheli umuntu uvuma ngomlomo wakhe abese kholwa ngenhliziyo abese yasindiswa. Ngaphandle kokuvuma, ngaphandle kokukhetha, ngaphandle kokwamukela, angeke uNkulunkulu ekusindisa ngisho nganamandla okusindisa. Noma ngathi uNkulunkulu unamandla okwelapha zonke izifo, angeke uNkulunkulu amelaphe umuntu uma umuntu engezukwazi ukwamukela, engezukwazi ukwenza njani ukuvuma. Ingakho njalo uNkulunkulu mezozikwenza into ekumntwini, ufike ekhulume izwi, usuke embula izwi lakhe, intando yakhe, isifiso sakhe ukuthi umuntu ngifuna ukumenzela lokhu, umuntu ngifuna ukumsindisa, umuntu ngifuna ukumkhulula, umuntu ngifuna ukumelapha, umuntu ngifuna ukumphumelelisa. Ngenkathi umuntu eyizwa leyo nto ngendlebe, ayicabange emqondweni wakhe, enhlizweni abese yayamukela, enhlizweni ebese yayikhetha, enhlizweni ebese yayivumela lento ayizwayo, bese amandla ke kaNkulunkulu asebenza ngecovenant, asebenza ngokuvuma komuntu, abese yareleaswa, amsindise umuntu lawo mandla, amkhulule lawo mandla lo umuntu, umuntu lawo mandla. Why? Umuntu wamukelile, wavuma ukwenza njani ukusiza ubani? uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu njalo uma engene emhlabeni ufuna ilungelo kumuntu, ngoba umuntu umdale wanentando. uNkulunkulu noma engaba namandla onke, kodwa uzilimithile yena uNkulunkulu ngokudala umuntu ebe nentando. Ingakho kumele singablame uNkulunkulu ngezono ezigcwele emhlabeni, ngokufa kwabantu, nangazo zonke ububi nenkohlakalo, nakho konke amarephu, ukuhlukunyezwa kwabantwana, ukuhlukunyezwa abantu besifazane, unsonsi, amaginsa, bonke ukubulalana, ubuthakathi, yonke inkohlakalo egcwele. Ngeke uzublame uNkulunkulu. uNkulunkulu usazobahlulela abantu ukuthi baphile kanjani, ngoba indlela abaphila ngayo indlela abakhethe ngayo, uyabo. Kodwa uNkulunkulu mengase ngene emhlabeni avimba abantu ukuthi bangabe besantshontsha, avimba abantu, okusho ukuthi uNkulunkulu ubaphoqile abantu ukuthi baphile impilo engcwele, ubaphoqile ukuthi benze kahle. uNkulunkulu weqe into emiswe uye ukuthi umuntu abe nentando.
ngentando, ayikhethele ukwenza kahle noma ukwenza kabi. Umenza kabi umuntu ingoba ukhethile lento, usazohlulelwa. Siyeza leso sikhathi ukuthi abantu bahlulelwe ngokwama-choice, ngokukhetha kwabo indlela abaphile ngayo emhlabeni. Siyeza leso sikhathi kodwa singakafiki. Ingakho kusibona abantu bebulala, abantu bereyipha, abantu benza umonakalo. uNkulunkulu kube ngathuthule, akathule ngoba ethule, unamandla phekwakho konke, kodwa abantu ngeke baphilise ngenkani, ebaphilisa impilo enjani? Impilo enhle, impilo elungile, impilo enjani? Engcwele, impilo enokuthula. Umuntu kumele azi ukuthi uNkulunkulu akayithandi. Uyivezile uNkulunkulu wathi angiyithandi, waze wasitshela nokuthi abantu abenza njena uzobagciniselaphi. Enzela abantu ukuthi bayazi leyo nto bese bekhetha kahle. Bonke abenza kabi ngoba bengamlalelanga uNkulunkulu, badecide ukukhetha izinto noma zizimbi izobajabulisa, ibaphumelelise okwanamhlanje isikhathana. Bese kuzothi thina akumele siblame uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu umuntu umdale wanentando, uyashuza umuntu ukuthi azenzele ini. Ngakho umuntu nje uhluke ngaleyo nto ukuthi njani unentando. Kanjalo noSathane umeza la emhlabeni, akakwazi ukuvele ethatha umuntu automatically amenzise izono, amenzise ububi, amenzise into ethile. Ingakho bonke abantu basuke beqamba amanga uma bethi umbuzo uthi uyenzeleni into ethile, athi no, uSathane. No, akusiwo uSathane wenze leyo nto, isuke yenziwe uye lowo muntu. Uphela uSathane umfisisile leyo nto. uSathane wenze njani? Umenze ukuthi ayithande leyo nto, umlinge ngayo, wamkhombisa ubuhle babo, injabulo yakhona, wamheha ngayo, wam-attracta, wamenza wayinxanela. But umuntu wayesedecide, washuza ukuyenza leyo nto. uSathane ngangilinga mina, angifisisa into ethile, angicabangisa into ethile, angi-attracte ngento ethile, anginxanekise ngento ethile. But ngidecide noma ngibona ukuthi izongijabulisa, noma ngibona ukuthi lento ingathokozisa inyama yami, kodwa nginqume, ngikhethe ukungayenzi leyo nto ngoba ngibona ukuthi izodala umonakalo ongakanani kwabanye abantu, izodala umonakalo ongakanani kwabanye abantwana, izodala umonakalo ongakanani kubantu besifazane, izodala umonakalo ongakanani abantu abaphila emhlabeni. Izithelo zakhona empilweni yami phakade zizoba njani? Bese ngithatha isinqumo esizosiza abantu bonke, sisize nami phakade yizwe izilingo bengizizwa njengabanye. Wangithi uyabona ukuthi ngidecidile, ngikhethile, angiphilanga impilo enhle automatically, ngikhethele. Nalabo thola ukuthi abaphila kanje, benza kanje, benza kabi, bahlukumeza abanye abantu, hayi ukuthi benzisa uSathane. uSathane ubalingile kuphela, wabakhombisa indlela ebheda, wabakhombisa indlela embi, but ibona bashuzile ukumlalela uSathane, ibona bashuzile. Uthi uyabona futhi uma uPetru ekhuluma lapha encwadini yezenzo ngithi chapter 5 no-6, ekhuluma nolokhuzane ekhuluma nowesilisa nowesifazane ababedayise ngendawo. Uma sebeyidayisile indawo, decide ukuqamba amanga, benze ngathi bayidayise ngaleyo mali, bese beyiletha enyaweni zabapostoli. uPetru membuza uthi, uvumeleleni ukuthi uSathane agcwalise inhliziyo yakho ngobubo obungaka? Bese wenze njani? Bese niqamba amanga. Yabo, umblame hayi ngokuthi uSathane ukulingeleni, umblame hayi ngokuthi uSathane uyichibisheleleni izidlinzo nezifiso ezimbi. No, akamblame ngokuthi why uSathane, ngoba unaso uSathane wena isono sokuthi uSathane uyakulinga, uSathane ukucibishela ngezidlinzo, uSathane ukucibishela ngezifiso, uSathane uya-attracta, uSathane ukukhombisa ubuhle nobuqili bezinto ezithile. Awunaso isono salokho, but unesono wena sokumvumela, sokumlalela, sokuvumelana naso, sokwenza according lento asuke ekutshela yona. Ingakho kume bablema uPetru uthi umvumeleleni uSathane ukuba agcwalise inhliziyo yakho ngani? Ngezifiso ezimbi, ngemicabango emibi. Ngoba uSathane ubembonisa, emnika imicabango eyamukela lo ayidlinze, nalobu buqila kwamukele, wagcine wenze njani? Kwagcwala enhlizweni, wayesekulalela, waphila according lezi idlinzo nezifiso ezimbi. uSathane benjani? Abemnika zona. Umblema ngokuthi uzamukeleleni, uyivumeleleni, uvumeleni igcwala enhlizweni yakho, wavumelani zize zivuthe kakhulu, zibe ningi enhlizweni, bese uyayilalela.
amblema ngendlela aresponde ngayo kulento uSathane kanjani abayenza, but akamblame ngokuthi uSathane uyenzeleni leyo nto, ngoba awunaso isono wena sokuthi uSathane uyakulinga noma ufisisa into ethile noma uphosa ifiso nemicabango ethile, unesono wena sokuthi leyo nto uyamukele bese uyayenza, yabo, ilakho akamblema ngakho. Nala futhi uJesu uma ekhuluma nalapha ngithi incwadi kaJohane chapter 7 no chapter 8 ukhuluma ngamaJuda ayibiza ngokuthi ayinzalo kaAbraham, uthi nina ningabakayihlo uSathane, abesethi enani yakuzenza ifiso ikayihlo ubani uSathane. Angithi yabona ukuthi uSathane akabaphoqanga labo ukuthi automatically abenze isizono babulala abantu benze okubi lamaJuda. No, into eyenzile uSathane uphosa ifiso kulamaJuda, waphosa imicabango kulamaJuda. Emva kwalokho uthi uJesu niyakuyenza ini ifiso ikayihlo uSathane, okusho ukuthi lezi ifiso uSathane enjani anike zona nizamukelile and senizophila ngazo, nizomlalela, nizokhetha according lezo ifiso, nizolalela lezo, nizovumelana nalezo fiso. Angithi yabona ukuthi uJesu akabasola ukuthi uSathane uyiphoseleni ifiso, ubasola ngokuthi bona bazamukele and bazozenza ifiso ikaSathane, ubahlulela ngendlela bona baresponda ngayo ezilingweni naseyifisweni. Ngiqonda ukukhombisa ukuthi uNkulunkulu noSathane uma bengena kulelizwe lenyama, into abasebenza ngayo, basebenza ngama-covenant, basebenza ngani, basebenza ngamawili, basebenza ngentando yomuntu. Ingakho uNkulunkulu noSathane uma befika la emhlabeni kumele basebenze ngani, ngemicabango, basebenze ngeifiso. uNkulunkulu akufisisa ukusindiswa, akufisisa ukukholwa, akunike ulwazi oluzokutshela ngoJesu, lukutshele nalonke, bese lidala ifiso enhlizweni yakho zokuthi umukele uJesu, bese wena ngentando yakho uyakhetha. Uma ngisho izwi likaNkulunkulu ngalizwa lidala isifiso sokusindiswa, but uma ungakhethanga usindiswanga. Kanjalo noSathane uma engena kulelizwe usebenza ngemicabango, asebenze ngani, asebenze ngeidlinzo, ngeifiso, ukuphosa kuwe, so that wena usuyifisa lento bese uyakhetha ukuyenza. Bobabili uNkulunkulu noSathane basebenza kanjalo. They cannot force umuntu. uNkulunkulu noSathane abakwazi ukuforce umuntu, benzisa umuntu izinto automatically ngaphandle umuntu kokushuza, ngaphandle kokuthi umuntu njani akhethe, ngaphandle kokuthi umuntu asebenze intando yakhe. Ingakho ngekho umuntu ozoyilandulela ethi mina ngenze lezi zinto ngenxa kaSathane. No, wakhetha ukwenza lezo zinto, noma kwakuSathane wayekufisisa, noma kwakuSathane wayecabangisa leyo nto, noma kwakuSathane wayekutshela ukuthi uzophumelela kanjani uma wenza lobo bubi, noma kwakuSathane wayekulinga, noma kwakuSathane wayekwenza uyikhanuke lezo zinto, noma kwakuSathane wayekwenza ukuthi uyingxanele lezo zinto. But wena washuza, wena wamlalela, wena khetha, uyabo. Nabantu abaluzwile ivangeli uNkulunkulu uzobalahla kanjani? Uzobalahlelana uNkulunkulu? Akeze ukubalahla ukuthi enabalizwelani, uzobalahla ukuthi wabanika amathuba ukuthi bakhethe kahle, wabanika amathuba ukuthi banqume ukuphenduka, wabanika amathuba. Kodwa umuntu wathi selizwile ivangeli wadecide ukungakholwa, wadecide ukungalamukeli, wadecide ungamamukeli uJesu, wadecide ungavumelani noNkulunkulu, wadecide ukulahla iqiniso, wadecide wenze njani ukumlahla uNkulunkulu, wadecide ungabe umlandeli kaJesu. Uyabona ukuthi yinto ayikhethile leyo nto. Ngakho mhla esehlulelwa ngakasola uNkulunkulu, ngakasola uSathane, uyosola inqumo zakhe ukuthi kube ngakhetha. Uyabo, umuntu kusebenza ngani? Ngentando la emhlabeni. Yonke into ayenza uyenze ngoba ukhethile. Uyabo, baningi nje abantu namhlanje abaphila impilo ebuhlungu, abanye bayagula, abanye balahlekelwe izinto, abanye akasoli usoli ukuthi ukube angishuzanga ama decision awathatha izolo iwona amenza alahlekelwe izinto namhlanje, iwona amenza ukuthi adlule imina adlula kuzo namhlanje, iwona enza ukuthi angabi izinto ezinhle namhlanje, iwona amenza ukuthi abe izinto azima ayisola ngazo. Ngeke asola uNkulunkulu, ngeke sola uSathane, ngoba bonke uNkulunkulu noSathane into abayenzayo baya attract, bayadonsa, bayakufisisa, bakhuluma izinto kuwe ezodala ifiso, bese kuba wena ozokhetha, wena ozoshuza, wena ozonquma. Ngakho wena responsible for yonke into yiyo namhlanje, ngoba incike hayi ekushunyayizweni ngoNkulunkulu, ekushunyayizweni uSathane, incike ekuthenini wakhetha kanjani. Uyakwazi ukukhetha ungamlalela uNkulunkulu, izwi uzwile izwi
kaNkulunkulu. Uyakwazi ukukhetha ungamlaleli uSathane, izwi ulizwile izwi likaSathane. Uyakwazi ukukhetha ungamlaleli uNkulunkulu, izwi lifiso nemicabango eyivela kuNkulunkulu. Uyakwazi ungamlaleli uSathane, yize wenze njani izwi lifiso nemicabango evela kuSathane. Ngakho you are responsible for into yonke oyenzayo nonto oyiyo, ngoba incike ekuthenini wena okhethile, wena ovumile, wena onqumile ekuthenini ezintweni oyicabangayo noyifisayo wa-acta kanjani, wanquma wakhetha kanjani, wena ovumile. Ngakho uNkulunkulu mekuhlulela ngayo yonke impilo yakho, ngeke ukhale ngoNkulunkulu, ngeke ukhale uSathane, uyokhala ngama-decision wawathathayo. Ngakho i-decision umuntu ayithathayo i-affect impilo yakhe la emhlabeni, i-affect nempilo yakhe phakade, and ngeke akhale umuntu ngoNkulunkulu ngoba unikiwe ukuthi ebenze njani, ebe nentando. Amen. Ngakho ngiyafisa nje ngisaqhubeka kanje nginenzele nanko enye isibonelo. Uyabona umuntu uma kuthiwa uyisangoma, lo muntu uma kuthiwa ena uyisangoma, usuke ukuba nemoya yobungoma akumenzi ukuthi abe yisangoma. Yabo, bengizokuthulela ubufakazi bami kube kuthiwa ngesikhathi mhlawumbe ngiyobuthula ngolunye usuku, but bengizokuthulela kube kuthiwa ngesikhathi. But umuntu menomoya wobungoma, leyo nto ayimenzi ukuthi benjani abe yisangoma. Yabo, uma ubona umuntu kuthiwa uyothwasa, usuke engalandile imoya yobungoma, ngoba imoya yobungoma ubevele nayo, yiyo le ibimgulisa, yiyo le ibimdalela inkinga, yiyo le ibimvalela iminyango, yiyo le ibimphathisa ngamazinyo, yiyo le ibimenza ibheme mhlasimpe adle inhlabathi, yiyo le ibimenza abheme isinemfu, yiyo le ibimenza efise aphile impilo ehlukile, yiyo le ibimenza abona izinto, yiyo le ibimthomenta, yiyo le ibimoppressa, yiyo le ibimkhathaza, yiyo le ibimenza hayize, yiyo le ibimkhalisa. Ubevele nayo le moya. Umeyothwasa usuke engalandile leyo moya. Pho umeyothwasa umuntu usuke yokwenzani, ngoba already moya yobungoma unjani unayo, kodwa akakisi isangoma. Yabo, umuntu eyothwasa usuke yokwamukela, eyovuma ukuba isangoma, ngoba already moya wobungoma unayo, kodwa ngenkathi yothwasa usuke yokwamukela, eyovuma ukuthi le moya engigulisayo ngoba ifuna ukuthi ngiyisebenzele ngibe isangoma, ngiyayamukela leyo nto, ngiyayivuma leyo nto. Usukela lapho esemukelile lowo muntu useyisangoma. Akakisi isangoma ngenxa yokuba nomoya wobungoma, uyisangoma ngenxa yokukhetha. Yabo, into emenza ukuthi abe isangoma akusiyimi moya wobungoma, kodwa into emenza ukuthi abe isangoma ukukhetha, ukwamukela, ukuvuma. Ngoba umuntu bengekisi isangoma kodwa imoya wobungoma enjani enayo, kusho ukuthi ukuba nemoya wobungoma akwenzi ukuthi wena ube yini, ube wena isangoma, kodwa into eyamenza ukuthi abe isangoma lo muntu ukukhetha. Uyabo, lento yokukhetha nokuvuma, uhambe wena uthi uyothwasa, usuke uyokwamukela, usuke uyokhetha, usuke uyovuma ukuba isangoma, hayi ukuthi usuke ulanda imoya. Imoya usuke unayo ungakayi ukuyothwasa, okusho ukuthi into ekwenza isangoma yini wena, intando, yiwili yakho. Yabo, kanjalo uma ungasuyela khona abazalwane kwenzeka khona amandla kaNkulunkulu, amandla ebhuquzisa abantu phansi. Yabo, uma amandla kaNkulunkulu ehla ethinta impilo yakho noma ukhulekelwa uwe phansi ubhuquze, amandla kaNkulunkulu lakuthintile awakwenza ube umntwana kaNkulunkulu. Yabo, uma wena waphansi ngamandla kaNkulunkulu awuvuki usumntwana kaNkulunkulu uthi ngithintwa amandla kaNkulunkulu ngavuka sengumntwana kaNkulunkulu. No, uma kukhona umoya kaNkulunkulu lapho uthinta abantu, nawe ukuthinte mhlawumbe uvuka imoya, ukuthinte mhlawumbe kulapheka izifo, ukuthinte mhlawumbe uwe phansi, yonke leyo nto ayikwenza ukuthi ube uyini, umntwana kaNkulunkulu. Yabo, kodwa uma ungase wena uvume ngomlomo wakho, yes, uvume ngomlomo wakho ukuthi uJesu uKristu uyinkosi, ukholwe enhlizweni ukuthi uNkulunkulu wenze njani, wamvusa kwabafileyo, lokho kuvuma, lokho kukhetha, lokho kwamukela, lokho kwamukela umsebenzi uJesu awenze esiphambanweni, umukela ukuthi uJesu wenzeni, lokho kukhetha ikhona ukwenza umntwana kaNkulunkulu. Ngakho uma ufunda incwadi kaJohane chapter 1 verse 12 kuya ku14 lithi ena weza kwabakha bakhe benze njani, abamamukelanga, ingakho bangabantwana bakaNkulunkulu. Bese lizothi bonke abamamukela wabanika ilungelo lokuthi babizwe ngokuthi abantwana bakaNkulunkulu. Uyabona ukuthi wabonke abamamukela, lokhu kwamukela kusho ukuvuma, kusho ukukhetha, ukuthi bezwa ngoJesu, bambona uJesu, bezwa ngabe base beyamukela ukuthi lo nguye
umesiya, lo uye sisindiswa ngaye, lo uye okumele simlandele. Lokho kwamukela, lokho kuvuma, lokho kukhetha ikhona ukwenza ukuthi uJesu abanike ilungelo lokuthi babe abantwana bakaNkulunkulu. Okusho ukuthi into ebenza ukuthi babantwana bakaNkulunkulu akusiwa amandla kaNkulunkulu, kodwa into eyenza ukuthi bebantwana ukukhetha, intando, iwill. Into eyenza abantu bebezangoma iwill, into eyenza abantu babe ngama-satanist akusikho ukuthi bangenwe yimimoya yobusatanist, no. Ngisho ungaphupha wena ebusuku ne-666, uphupha undiza, uphuphe udla, uphupha uyisatanist, uma uvuka ekuseni awusili isatanist. Into ekwenza isatanist akusikho ukuphupha, into ekwenza isatanist akusiyo umoya yobusatanist, into ekwenza isatanist iwili, ukukhetha, ukwamukela, imvume. Ingakho kukhona lezi zinto ezibizwa ngokuthi ama-Illuminati, kukhona lezi zinto ezibizwa ngokuthi ama-Freemason, uyabo. Zonke lezi zinto zisebenza ngama-covenant. Ukuba wena ufikelwe umoya we-Illuminati, umoya we-Freemason, noma zonke lezi inhlangano zokujoyina amandla obumnyama, ukuzwa amandla akhona nokuba akwenzi yonke leyo nto ukuthi uyilunga labo. Uma usuzoba yilunga bakwenzisa ivumo, bawenzisa ifungo. Lezo ivumo nezifungo basuke befuna intando yakho, basuke befuna ukukhetha kwakho, basuke befuna ukwamukela kwakho. Bayazi ukuthi yonke into oyenzayo, yonke into oyi-experienceayo ayikwenzi wena ukuba yimember yombuso obumnyama or yenhlangano yabo, kodwa into yokwenza ukuthi ube yilunga, ukukhetha, ukwamukela, ukuvuma, uyabo. Kanjalo-ke nezinto zikaNkulunkulu. Omunye uzobuza ukuthi why singaphulukiswa automatically? God will not heal you automatically. You have to know ukuthi izwi lithini ngezifo, uJesu wenzeni ngezifo, uNkulunkulu uthandani maqondana nawe ukuthi ube healthy. Ngenkathi uyazi leyo nto bese uyayimukela enhlizweni, uyayikholwa enhlizweni, uyayivuma enhlizweni. Ngenkathi uyamukela, uyivuma enhlizweni, amandla kaNkulunkulu anjani aphulukisayo aseyamanifest empilweni yakho, uyabo. uNkulunkulu ngeke akusindise. iBhayibheli uma ufunda incwadi kaTimotheyu, Timotheyu lithi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu, othanda bonke abantu ukuba benze njani, basindiswe, yabo. Bathi abasindisiwe bonke abantu, because uNkulunkulu ngeke asindise abantu ngisho ukuthi uyathanda ukubasindisa ngaphandle kwentando yabo. Uma ufunda incwadi kaPetru lithi uNkulunkulu uyababekezelela abantu ukuthi bonke beze kephi, ekuphendukeni. uNkulunkulu uthanda bonke abantu baphenduke, kodwa abaningi abantu abangaphendukile, ngoba uNkulunkulu ngeke abaphendule abantu automatically. Abantu kumele baphenduke ngokukhetha kwabo, uyabo. Akekho umuntu ongaba umntwana kaNkulunkulu ngaphandle kwentando yakhe, akekho umuntu ongashuza. Ngakho bonke abantu abangasindisiwe basindisiwe ngentando yabo, bonke abasindisiwe basindiswe ngokukhetha kwabo, akwenzekanga automatically. Beza izwi bakhetha, abanye balizwe izwi badecide ukungakhethi. Ngakho umuntu usindiswe ngeenqumo zakhe, umuntu akasindisiwe ngenxa yokukhetha kwakhe, yabo. Ngakho ngifuna ukubheka lento le ithinta bonke abantu abangizwayo abangakholwa nabo bonke abantu abasindisiwe, kodwa ngifuna sithinte kakhulu kule ngxenye yabantu abasindisiwe, ngoba kunezinto uNkulunkulu azobasiza kubo laba bantu ngalezi zinto esikhulumayo. Manje-ke uyabona-ke le ndaba-ke yentando, ingakho uSathane kumele uyazi le ndaba yentando, ngoba uSathane uyakwazi ukuqila abazalwane, yabo. Kunabazalwane abaningi nje abasindisiwe and bafundiswa ifundiso e-wrong. Kwathiwa umuntu umesindisiwe akakwazi ukucabanga kanje, akakwazi ukufisa kanje, akakwazi ukufikelwa izinto enje, umephupha kanjena, efikelwa amaphupha anjena elele ebusuku. Izinto ezenzeka kuma-satanist, izinto ezenzeka kuma-devil worshipper, izinto ezenzeka elokhuzana. Umuntu umevuka ekuseni kade ephuphe lelo phupho, ngoba uyamthanda uNkulunkulu, uyamthanda uJesu, uzoqhubeka esindisiwa ngamyeka uJesu. But abafihlela abazalwane abasindisiwe ukuthi ngifikelwe ngamaphupha anjena, ngike ngaphupha amaphupha anjena, ngike ngaba nesimo esikanjena, ngoba uyazi ukuthi abazalwane abasindisiwe bamtshela ukuthi awukwazi ukuba umzalwane osindisiwe bese uphupha kanjeni, uyabo. You don't choose ukuthi uSathane ukuhlasela kanjani, you don't choose ukuthi uSathane ukulinga kanjani, you don't choose ukuthi wena umulele uSathane akaletha amaphupha nje empilweni yakho. And yonke leyo nto ayikwenzi ukuthi wena ube ngokaSathane, ayikwenzi leyo nto ukuthi wena ube li-satanist, akwenzi ukuthi wena ubuphuphe undiza wena waphupha abantu abafile kushuthi ukholwa, kushuthi ngokaSathane, kushuthi wena ukanje. No, into ekwenza into ethile wena empilweni i-decision yakho, yabo. Uma ungase ulale ebusuku uphupha umzalwane, uphupha usindisiwe, uma uvuka ekuseni wena awusindiswanga. Into eyokwenza ukusindiswa akusile iphupho, akusiyinto oyi-experience-ile. Ngisho ungaphuphuzwa amandla kaNkulunkulu uzokhala, uma uvuka ekuseni awusindisiwe. Into eyokwenza usindiswa wena yini? I-choice, isinqumo
ukuthi wamukele izwi likaNkulunkulu, wamukele uJesu. Ngisho ungaphupha undize ebusuku, uphuphe wena uyisathanist, uphuphe une-666, usathane usuke efuna ukuthi wena uzahlulele uyilahle, uthi shuthi sengiyisathanist-ke ngoba ngiphuphe. Amanga leyo, into yokwenza isangoma, into yokwenza isathanist, into yokwenza ukuthi wena ube ngokaSathane, ukukhetha, akusiyimi imoya, akusizi indlela uSathane akulinga nakuhlasela ngayo, nezinto ezenzeka ngaphandle kwe-choice yakho, kwentando yakho. Kumele zonke umzalwane azazi lezo zinto, ukuze uma zenzeka zikwehlela, noma uSathane ekuhlasela kanjalo emaphupheni, noma ekuhlasela kanjalo emini, ungayithathi njengomuntu omubi, ngoba you didn't decide ukuthi leyo nto ayenzeke, ayifike empilweni yakho, but you decide ukuthi uma usufikile uyayamukelani, uhamba ngayo yini, uyavumelana nayo. Uma ungayamukeli leyo nto, kusho ukuthi wena usiye ini yonke lento uSathane beyifisa nabeyikhuluma kuwe. Uyabo, kufana nani nje, uSathane uma efuna umukela izinto, akayivezi njengezinto ey'vela kuSathane, uyiveza njengezinto ey'vela kuwe. Yabo, uSathane ngeke ezesho ukuthi uyabonani ukuthi uyahlupheka, uyabonani ukuthi akufundeki, uyabonani ukuthi awutholi umsebenzi, uyabonani ukuthi njengamanje abantu abakusiza, uyabona ukuthi abantu bakubukela phansi, uyabona ukuthi isimo sakho, uyabona i-self-esteem yakhe wrong, uyabona ukuthi into zakho ziyabheda, iminyango yonke ivalekile, abesethi uSathane ngakho zibulala. Ngeke ukulalele leyo nto ubuyazi ukuthi ishiwo uSathane, uSathane bashilo ukuthi mubi. Yabo, but uSathane uma efuna ukuthi wena azuze intando yakho noma ukukhetha kwakho noma iwili yakho, uzofike ekhulume lento kube ngathi wenze njani wena, ukuze uzokwazi ukuyihlonipha leyo mcabango, uyitshela ukuthi uhlonipha wena, kanti uhlonipha imibono nama-suggestion avela kuSathane. Uma efika uSathane kuwe, uzofika ethi mina ngiyahlupheka, mina izimo ayilungi, into zami ivalelekile, why uNkulunkulu engenze kanjena, yini into zami zime, abanye bayashada mina ngishade, bathola imisebenzi abayitholi, abesethi ngizozibulala. Kube ngathi lento ishiwo uwe, so that uzoyihlonipha, bese wenze njani, uyamukela, uyivumela, uthatha isinyathelo sokuyiphila leyo nto. Kanti njalo uSathane uma efika kuwe, akafiki ezifu uyena, ufika ezifu wena, ukuze leyo nto uzoyamukela. Uma efuna intando yakho, ufika nobuqili, uyayiguqula azenze uNkulunkulu, ayiguqula azenze ingelosi yokukhanya, ayiguqula azenze ingelosi yokulunga, ayiguqula azenze wena, ukwazi nokuyiguqula azenze ngisho abantu abafile, azenze ngisho abantu abaphilayo, azenze ngisho uNkulunkulu uqobo. iBhayibheli lithi uSathane usebenza kanjalo. Uma ekwazi ukuyiguqula azenze ingelosi yokukhanya, angahlulwa yini ukuyiguqula azenze abantu abafileyo, azenze wena, kube ngathi lento ikhulunywa uwe, sodwa uzoyamukela, uyihloniphe. Yabo, bonke nje abantu abake bayibulala, bayihenga, bayidubula, balalela uSathane, kodwa beyitshethi balalela bona, bawahlonipha lawo mazwi, beyitshethi bahlonipha amazwi abo, kanti basihlonipha ama-suggestion abekwe uSathane emcabangweni wabo. Kodwa uma wakhuluma kasho ukuthi zibulala, vele ethi ngizozibulala, kube ngathi lento ikhulunywa uwe, ukuze uzoyihlonipha, ukuze uzoyamukela, uyitshethi umukela into yakho, kanti umukela into ebekwe isitha ezifi ibekwe uwe, ivela kuwe. Yabo, lento kubalulekile ukuthi abazalwane bayazi, so that uzokwazi ukuhlukanisa idlinze eyivela kuwe, imicabango evela kuwe, nedlinze ingaveli kuwe. Zonke idlinzo odecidayo wena ukuyidlinza nokuyicabanga, uresponsible for lezo idlinzo, for leyo mcabango, for lezo ifiso. Yabo, ngoba you decided ukusebenzisa ingqondo yakho, you decided ukuthi usebenzise ifiso zakho. Yabo, ukwenze lokho ngokukhetha. Yabo, but zonke izinto ey'vele zizenzakalele kuwena, uyizizwe kufika imicabango ethile, kufika ifiso ey'thile, without ukuthi wena udecide, ushuze. Zonke lezo zinto uNkulunkulu ngeke akulahle ngazo, ngoba ayiveli kuwe, zivele esitheni, kodwa isitha siveze ngathi ivela kuwe, ikufisise leyo nto. Yabo, ingakho leyo nto ungayilaleli, akumele uyilahle ngaleyo nto, ngoba you didn't decide ukuthi uSathane akakuphose lezo ifiso, akakuphose leyo mcabango. Okwakho kumele uyikhahlele, ungayamukeli, but ayivelanga kuwe leyo mcabango, azivelanga kuwe lezo ifiso, ayivelanga kuwe lezo zinto. uSathane uyilethe kuwe, but wena you didn't choose ukuzamukela, you didn't choose ukuyiphila lezo zinto, you didn't choose ukuyikhuluma, you didn't choose ukuyimukela leyo mcabango, bese uyidlinza uphile ngayo, uyivumela igcwale empilweni yakho. Yabo, ingakho-ke ungekho responsible uma ifika nje ichithe, uyilahle leyo nto, ungayamukeli. Uma kufika engathi lento ivela kuwe, uyichithe, ngoba
ayiveli kuwe, uyabo. Yonke idlinza abanye uyabona nje manje babevuthe emoyeni bemthanda uNkulunkulu bekhonza uNkulunkulu bazi ukuthi lithi iBhayibheli ohlamba nazo umoya ongcwele wenze isono esingenakuthethelelo. Ngathi uyayazi uSathane leyo nto. Into azoyenza wena akuze ukudecide ukuthuka uNkulunkulu, ukuthuka uJesu, ukuthuka umoya ongcwele. Bathi kuzofika amademoni, kufika uSathane aphosa imidlinzo ethuka uNkulunkulu, ethuka umoya ongcwele kuwe, uyabo. Bathi wena uyishuzanga lento, awikhethanga, abesethi uSathane uthuka umoya ongcwele ngoba uyenze ngathi yenziwe njani, yenziwe uwe leyo nto. Bathi uNkulunkulu mase kuhlulela, ukuhlulela ngezinto osebenzisa intando yakho, washuza ukuyicabanga, washuza ukuzenza, washuza ukuyikhuluma. Yonke into efike kuwe kwangathi ivela kuwe bathi ungayishuzanga, akakulahla uNkulunkulu ngaleyo nto. Ngakho nawe kumele ungayilahle ngoba ubuqili bukaSathane wenzela ukuthi ube guilty, ube weak, uphelelwa amandla, uzehlulele, uzilahle, uyitshela ukuthi ena wena wenze lezo zinto. Ingakho sandelwa amakholwa weak, aphelelwa amandla ngoba uSathane ufike ephosa izinto kube ngathi eyingamahlazo, kube ngathi ivela kuwe. Umzalwana ayibuka ethi umuntu onjena ahambe eyihlambulula, athandaza zulu ukudla, ayibone lezi izinto ziqhubeka, agcine weak, agcine enqena ngisho ukufunda iBhayibheli, anqene ngisho nokuthandaza ngoba uyithethe uNkulunkulu umcasukele ngenxa lezi izinto ezenzakala kuye, angayifuni lo mzalwane. And iqiniso ufakazi wami wena awuyifuni leyo nto. Ngeke uzudecide ngisho ukumthuka uNkulunkulu, ngeke uzudecide ngisho ukukhuluma kabi against igama likaNkulunkulu, against igama likaJesu, against umoya ongcwele. Yonke lento eyenzeka kuwe yenzeka ngaphandle kwentando yakho, yenzeka ngaphandle kokukhetha kwakho, yenzeka ngaphandle kwewili yakho. Ingakho uNkulunkulu engakuhluleli ngayo leyo nto, nawe kumele ungayihluleli, wazi ukuthi indlela ubuqili bukaSathane. Ingakho lithi iBhayibheli asisibe singabasibo abangawazi amaqhinga kaSathane ukuze singahlulwa uye. USathane usebenza ngamaqhinga. Uma efika kuwe akafike enza izinto kubonakala ukuthi uyena, ufike enza izinto kube ngathi uNkulunkulu, enza izinto kube ngathi ubani, uJesu, enza izinto engathi wena, ukuze wena uzoyiblema, wena ublame uNkulunkulu, uthi why uNkulunkulu enze kanje, why uNkulunkulu evala into zami, why uNkulunkulu ethatha umntwana wami, why uNkulunkulu egulisa ifamily yami, why uNkulunkulu enze lengozi ekhaya. Wenzela ukuthi lezi zinto umezenza kube ngathi uNkulunkulu, ukuze wena uzoblame uNkulunkulu. Enze lezi zinto kube ngathi zenziwa uwe ukuze uzoyisola, uzoba nehloni ngempilo yakho, uzoyibona ukuthi ngimubi kanje emqondweni, enhlizweni yami, ube weak, awukwazi ukuvutha emoyeni kodwa ubuyilahla ngecala, ube uweak, uyitshela ukuthi wenza into embi. Ingakho kumele uzazi lezi zinto so that ungeze ukuyithatha njengomuntu owonile uma kwenzeka izinto ezivela kuSathane without ukukhetha kwakho, noma engaba amaphupho, noma engabe idlinzo nezifiso. Kumele ukwazi ukuhlukanisa ezidlinzweni oyidlinze ngokukhetha kwawena osebenzisa ingqondo nemicabango nenhliziyo yakho, ukufisa nani nokucabanga. Ukwazi ukuhlukanisa futhi izinto ezivele zafika engqondweni nasezifisweni zakho ngaphandle kokuthi ukhethe ushuze, wazi ukuthi zonke lezo zinto ezivela kuSathane. Awunalo icala laleyo nto, uyoba necala lokuzamuka nokuyiphila kuphela, kodwa ukuthi ifikile awunalo icala laleyo nto, ungayihlulela, ungayilahle ngaleyo nto. But idlinzo nezifiso onecala lazi lezo decide ngentando yakho ukwenze njani, ukuyichitha isikhathi kuze uyidlinza, uyifisa nani, usungahlulelwa ke nalezo, uze uyiacte nakuzo futhi ungahlulelwa ke ngalezo ngoba zizalwe intando yakho, zizalwe ukukhetha kwakho. Wena odecide ukucabanga leyo nto, wena odecide ukufisa leyo nto. But zonke into evele ifika kuwe ngaphandle kokuthi ukhethe, kufika amaphupho ngaphandle kokuthi ukhethe, akumele uyihlulele ngalawo maphupho uthi wena waphupha abantu abafile usindisiwe, wena ukwaphupha uyisathanisi, wena ukwaphupha undiza, wena ukwaphupha ufile, wena ukwaphupha udla, wena ukwaphupha ulele nomuntu. You didn't decide zonke lezo zinto. Wena ukwaphupha kukhona umuntu olele naye, ngabe wesilisa noma wesifazane. Zonke lezo zinto lezo yilinga evela kuSathane. Kumele uthi umusa uvuka yilwa noSathane, but umusa uyitshela ukuthi izinto zenzeke ngaphandle kwentando yakho, zenze kulele without ukuthi ushuze. Lezo idlinzo nezifiso zifike kuwe without ukuthi ushuze. Kumele wenze njani uma usuvukile? Ungavumelani nazo, ungazamukeli lezo zinto, ungavumi lezo zinto, ungavumi ukuqhubeka ukuthi uyidlinze uyicabanga, zilahle lezo zinto lezo. Yabo nje mina kuvamisile ukuthi abantu abaningi uma belele ebusuku bayiphupha befile.
uma bevuka bevuke omunye aphatheke kabi axoxela abanye acela abanye ukuthi bamkhulekise ngoba usuke eyikholwa leyo nto ukuthi izokwenzeka. Abanye yenzeke ngempela ngoba ngisho ungayithandazela into okholwa yini amandla kunomthandazo wakho, yabo. But mina ngiyazi ukuthi iBhayibheli lithi angiyukufa kodwa ngiyophila, ngishumayela indaba ezinhle kaNkulunkulu ezweni labaphilayo, yabo. Ngakho uma ngivuka ekuseni ngiphuphe ngifila anginendaba mina, vuka ngidlela ukudla ngibonga uNkulunkulu ngidumisa uNkulunkulu because I don't pray against leyo nto ngoba vele ngiyazi ukuthi kukhulunywa uSathane. Mina ngikholwa lokho kushiwo uNkulunkulu kunalokho kushiwo uSathane. Into eshiwo uSathane izoba namandla okwenzeka uma ngivumelane nayo. Ngisho ungayikhulekela ke leyo nto uma uvumelana nayo ukholo ukuthi iqinisile izokwenzeka. Ukukholwa kwakho kunamandla kunomthandazo wakho, yabo. Ngakho uma uvuka ekuseni nje wena wazi ukuthi le nto ngeke yenzeke, wena ukholwa izwi likaNkulunkulu kunalento eshiwo uSathane ephusheni neshiwo uSathane ngemicabango nanefiso, leyo nto ngeke yenzeke ngoba uSathane ngitshelile ukuthi usebenza ngani, amandla akhe asebenza ngentando yakho. And lo ungakayamukeli wena leyo nto ungakayivuma. Ngithi abanye nje bayaprofetha, umuntu akuprofetha ukuthi uzovelelwa ingozi yemoto. Once wayamukela leyo nto uzobona kuzoba nengozi ezokwalokhuza ngoba amandla kaSathane asebenza ngani, ngokuthi wena uvumile, uyikholiwe leyo nto, wayimukela leyo nto. Lawo amandla seyakwazi ukukusebenza maqondana nawe, yabo. Ingakho wena uyayishuzela wena ukuya kubantu abasebenzisa imimoya, yabo. Ebese kuthi imimoya kuba ingene ngoba wena wakhetha, wena washuza, wena ngokukhetha lokho usukuvula intuba kuleyo moya osukulalela lo muntu oprofethayo, kulowo muntu okubeka izandla, kulowo muntu owenza leyo nto. But ngaphandle kwentando yakho lawo moya ilimited empilweni. Even uNkulunkulu enamandla angahlulwa lutho ulimited empilweni yakho, ngeke eqhamuke kusindise ngaphandle kwentando yakho. Ingakho nje ungesabi ukuthi uNkulunkulu one day ngovuka ngisindisiwe automatically. No, ngeke uzusindiswe automatically noma uNkulunkulu enganamandla angakanani, kodwa lawo mandla ngeke kusindise automatically. Akumele wesabe ukuthi uNkulunkulu uyazi mhlawumbe one day uzongisindisa automatically. No, uNkulunkulu noma enganamandla amakhulu, engaba namandla amakhulu kodwa usebenza ngentando yakho. NoSathane ngisho ngathi unamandla angakanani, usebenza ngani ngentando yakho. Ushuze wena ngenkathi ushuza amandla kaSathane ayaqala asebenze empilweni yakho. Ngenkathi ushuza wena amandla kaNkulunkulu ayaqala enze njani, asebenze empilweni yakho. Ngakho konke leyo nto isebenza ngokukhetha ngokwentando yakho. Kumele uzazi zonke lezo zinto uma uzoba sempini kamoya uzomelana noSathane ngoba uSathane usebenza kakhulu ngemicabango emidlinza ayenze ngathi ivela kuwe, so that uzoba guilt, uzophatheka kabi, uzokhathazeka, uyitshele ukuthi wena izinto lezo zenziwe nguwe. Ingakho namhlanje ngiphila impilo emnandi neyokujabula neyokunqoba phekwa konke izinto uSathane ayilethayo nangihlasela ngazo ngoba angisiyo ngawazi amaqhinga kaSathane ukuze ngahlulwa wuye. Akangahluli ngoba nyamazi indlela asebenza ngayo, ngiyabazi ubuqili bakhe, ngiyazazi izinto kanjani ayishoyo. Awumbuka uSathane uma ekhuluma kuPetru, yabo. Uma ekhuluma kuPetru uSathane uma ekhuluma kuPetru ufika uthi uJesu nje obezohamba eyobethelwa esiphambanweni akumele lento yenzeke, uyishe ngathi ishiwo uPetru, yabo. uPetru sethi Jesu ngeke uzuye wena esiphambanweni, abantu ngeke bekubulala esiphambanweni. But lento ngathi ishiwo uye uPetru, but uJesu uyabona ukuthi lento ibeke uSathane wayibeke ngathi uPetru ivela kuye. Uthi uJesu hamba emva kwami Sathane, yabo. Abanye bazoyitshela ukuthi uJesu wayebiza uPetru ngoSathane. No, uJesu wayengakhulumi noPetru, wayekhuluma namadimoni, wayekhuluma noSathane obeka izifiso nemicabango nani nokukhuluma kuPetru. Kodwa umekubeka kuPetru ukubeka engathi kuvela kuye uPetru. Ulokhuzane uma sekukhuluma ukukhuluma engathi kuvela kuye, but uJesu wabona ukuthi lento noma ikhuluma engathi ivela kuPetru, but ayiveli kuPetru, lena ivela kuSathane, yabo. Bangakanani abantu abangakhawukela abakudabukele bethi wena ungayenzi into ethile uzoba yini into ethile. Kodwa uma ungakwazi wena ukubuka ukuthi lokhu kudabuka kwabo lemcabango lokhu kukhawukela kwabo akukho right, yabo, ungagcina ubalalela kanti ulalela wena abantu abasetshenziswa isitha kodwa bona babona ukuthi basetshenziswa isitha, bayimukele lezi zinto ngokungathi zinjani zivela kubo, yabo. Awubuke nje uma ngase ngibuza ukuthi njengoba uJosefa wathathwa wayobekwa eGibhithe abafowabo bamdayisa,
yabo, eGibhithe. Ukube wena kuthiwa wake wathola ithuba lokumsiza uJoseph, wawuzokwenza njani? Wawuzomsusa eGibhithe umbuyisele ezweni lakubo, umbuyisele kubaba wakhe, kanti umsusa kuphi? Entwandeni kabani? kaNkulunkulu, la wayizoba khona inkosi khona, kwakuzogcwaliseka ini amaphupho akhe. Kodwa nomdabukela uthi lo muntu uboshiwe, udayisiwe, usezweni ongesebela kuba umdabukelani. Lokho kudabuka kuveli uNkulunkulu, kuyi-against iphupho likaJosefa, ku-against izinto uNkulunkulu ayikhuluma kuJosefa ukuthi uzoba inkosi, ngoba wayezoba inkosi kuphi? eGibhithe. Kanjalo uPetru wayedabukela uJesu, ehawukela uJesu ethi ena wena ngeke uzubulawe, ngeke uzuye esiphambanweni. Manje uJesu uyabona ukuthi lokhu kudabuka, lokhu kuhawuka, noma ngathi kuvela kuPetru, kodwa kuveli kuPetru, kubeke uSathane ngokungathi kuvele uPetru, uzongivimba ukugcwalisa umsebenzi engithunyelwe emhlabeni wokuzokuhlenga umuntu, wokuzokufela abantu, wokuzonqabela abantu, wokuzokhulula abantu, wokuzosindisa abantu. Wayeserebuke uSathane, yabo. Zingaki izinto uSathane ayilethe kuwe ngokungathi zivela kuwe, wasuzahlulela ngazo, waba guilty ngazo, waba weak, wathatha inqumo walo. Ngeze ukuthi abanye nje ngikhuluma nje kunemicabango uSathane ayibeka empilweni yakho yokuthi enazibulale, uyabo. Kube ngathi lento ivela kuwe, akubekele zonke izathu. Uma ekubekela akakuchazeli ngokungathi kuvela kuSathane, ukubeke ngathi kuvela kuwe, athi buka nje ngiyahlupheka, kusho uSathane. Akathi uSathane athi buka ukuthi uyahlupheka, uvela athi buka ngiyahlupheka. Kube ngathi lento ishiwo uwe yizivela kuSathane. Buka nje izimo zami ayilungi, buka nje into zami azenzeki, buka nje iminyango yami ayivuleki, buka iminyaka iyahamba angiwutholi umsebenzi, abanye bashada mina ngishade, into zami zistakile, ngithandazile ngafasta, noNkulunkulu akangisi. Ubeke zonke izinto zokuyidabukela, ube nosizi. Omunye azafuna ukwenza njani, athi enegcineni ngizozibulala. Kube ngathi lento ishiwo uwe, kanti ishiwo uSathane. Wenzela ukuthi njengoba eyishe ngathi ishiwo uwe, wenze ukuthi uyihloniphe, bese uyayimukela, bese uyayikhetha, bese wenze njani? Uyayivuma. Uma wayenza leyo nto uNkulunkulu uzokwehlulela, noma wena walinga uSathane, kodwa ngoba wena wakhetha, wena wayamukela lento, wena wayilalela lento. Ingakho kumele sizazi zonke lezo zinto, ukuze uSathane uma esihlasela ngalezo zinto asihlasele sivele sesazi, angakwazi ukusi-affecta, angakwazi ukusinqoba, angasazi ukusenza sibe weak, angasenzi sibe guilty, angasenzi sibe nehloni lokusondela ngisho uNkulunkulu siyitshela ukuthi sibabi. Baningi abantu abastruglisha ezintweni abazama ukuyishintsha, ngoba ngeke uzumshintsha uSathane ukuthi akulinge ngaleyo ndlela. Kuphela nomele uvuleka amehlo nengqondo, wazi ukuthi akusimi lokwenzeka izinto ngaphandle kwentando akusimi. I didn't curse God, I didn't lokuza nilethe lezi vidlinzo nezifiso. uSathane ongihlasela ngaleyo ndlela, bese ungayamukela lento njengokuthi wena uyoqhubeka ube strong, uqhubeke ube powerful, uqhubeke ube namandla, uqhubeke ugcwalise icebo likaThixo, uqhubeke ubekezele, uqhubeke ume entandweni kaNkulunkulu, uqhubeke ukhethe ukuma, noma ubone ukuthi impishisa kanjani, noma ubone ukuthi izimo ziyakuhlasela, noma ubone ukuthi izimo zinzima kangakani. Bonke abantu abake basindiswa bakholwa, akekho wawa automatically ongathi mina ngawiso uSathane. Ingakho nje thina noma singabona abantu abapowerful bewa, ngeke usibone sibheke emuva, ngoba siyazi ukuthi abawanga automatically. Noma ngathi uyilingo zazinzima kanjani, bashuza ukuwa, uyabo, awuwi automatically. Ngakho mina uma ngeze ukushuza ukuwa, ngisho ngathiwa ngibhekene nezilingo ezibhekene nalaba abawileyo, noma ngathiwa zenzima kangani, noma ngathiwa zingaphezulu kwalaba abawile, uma ngishuza ukuhlala mina phakade, ngizohlala ngisindisiwe, ngize ngidlule mina ngisindisiwe. Ngoba kuncikile ekuthenini izoba ngakanani izilingo, kuncike ekuthenini mina ngizokhethani. Eminingi nibe izilingo empini engizodecide nazo. Ingakho singesabi ukuthi uma kuwa abanye nathi sizowa. No, asiwiswa izilingo thina, asiwiswa izimo, siwiswa ukhetha kwethu. Noma ngathi uyilingo bezinzima kanjani, siyakhetha ukuwa, siyakhetha ukumyeka uNkulunkulu, siyakhetha ukubheka emuva. Akwenzeki automatically. Ngakho singathi sitshela ukuthi noma ngawe ingceke kaNkulunkulu, kuwabantu abakhulu bebephambi kwethu, abantu bebezibonelo, asiphosi ithawula, ngoba siyazi ukuthi abawiswanga zilingo, balingiwe kodwa bawe ngoba beshuza, babhekane nezimo bawe ngoba beshuza. Abawiswanga izimo, abawiswanga zilingo, abawiswanga uSathane namadimoni, abawiswanga ukufelwa nokugulela, bayiwise bashuzile bona ukuwa ngenxa yezimo ebebebhekene nazo. Ngakho mina ngingakwazi ukushuza ukuma, ukushuza ukuqhubeka phekwe izimo zonke engingabhekana nazo, ekugcineni ukuphila ongunaphakade, ekugcineni idestiny enhle
yokuhlala noNkulunkulu kuze kube phakade. Ingakho ngifuna sibheke kakhulu lento yentando ngenxa ukuthi izosiza abantu abaningi, lento yentando izohlomisa abantu abaningi, lento yentando izovuselela abantu abaningi bese bephelelwe yithemba, beyitshela ukuthi babi, bayitshela ukuthi ngoba bake baphupha kanje, ba-experience izinto enje, shuthi banje, shuthi no, ayikho isimo ongasi-experience esikwenza ukuthi ube yinto ethile. Wena uba yinto ethile ngokukhetha kwakho. As long lento ungayikhethanga awusiyo, wena awusiyo yonke into ongayiphupha ebusuku, awusiyo yonke into wena usathana angakuhlasela ngayo, wena uyilento oyikhethile. Yabo, yonke into oyishuzayo uba yiyo. Uma ungayishuzanga leyo nto awusiyo, noma ngathiwa unama experience athile nezehle ezithile nezimo ezithile obhekana nazo. Izimo ayikwenza into ethile, into ekwenza into ethile ichoice yakho. Ilinga ayikwenza into ethile, into ekwenza into ethile ichoice yakho. Amaphupho athile awakwenzi ukuthi ube umuntu othile, into ekwenza umuntu othile ukukhetha kwakho, intando yakho, icovenant obanayo ngalezi zimo sokubhekana nayo, ukuvumelana nazo lezo zimo, ukuvumelana nawo la maphupho, ukuvumelana nazo lezo idlinzo nezifiso, ukuvumelana nazo lezo inselelo. Yabo, mina ziningi nje izimo engibhekane nazo nayo yonke imimoya ebengibhekene nayo, abadala neyomngoma, but namhlanje angaze ngibe isangoma. Angisisi uyisangoma, ngibe yinesangoma phakathi, because angisi isangoma ngenxa yezimo engiyabhekana nazo nemoya engingay-experience ngabanayo. Mina uba isangoma ngechoice, ngokukhetha, ngokwamukela. Namhlanje mina ngisiwumntwana kaNkulunkulu ngenxa yamandla engawezwa noma amandla angithinta. Ngumntwana kaNkulunkulu ngoba ngakhetha, ngumntwana osindisiwe ngoba ngakhetha. Mina ngimlandela Jesu ngoba ngakhetha. Amandla akayalandela, amandla engiwaziwayo nje mina alandela isinqumo sami. Ezinye izinto ezilandelayo engizwayo njengamanje nezinkulu kaNkulunkulu zalandela ichoice yami. Amandla ngiwezwe mina ngemuva, amandla okusindiswa, amandla kaNkulunkulu ngawezwa ngemuva, ngivele sengumntwana kaNkulunkulu. But into eyangenza umntwana kaNkulunkulu akusiwa amandla, akusiyo izinto engizwile, izinto enzenjani, ichoice yami. uNkulunkulu wasebenza emoyeni wami according isinqumo, ukukhetha kwami, ngoba ezweni likamoya nelenyama kusebenzwa ngama-covenant, kusebenzwa ngentando yomuntu. Ingakho engekho umuntu ongablame uNkulunkulu, ablame uSathane, ablame omunye umuntu. Umuntu kumele ablame ini? Ama-decision akhe, ukukhetha kwakhe. Akekho umuntu ongathi mina ngiyiginsa ngoba ngadala. No, wakhetha. Ayikho umuntu athi mina ngibamba insonsi ngoba ngadala, mina ngisidakwa ngoba ngadala, mina indlela engidalwe ngayo ngoba ngiyisifebe, mina ngidalwe ngaleyo ndlela ngoba nginje. No, yonke into yiyo washuza, ukhethile. Noma ngathi uyinselelo bezinzima kanjani, ngisho ngathi ubuhlupheka kanjani, akusinhlupheke kwenzewa ilento yiyo. Akusikho ukuthi wena ubungenabazali ingakho nje. No, kunabantu abangenabo abazali but abanjengawe. Kunabantu bebehlupheka but abakiwa amaginza. Yabo, ngangabona omunye umfethu eGoli eThekwini, ngiseThekwini, oliginsi obamba inkunzi, ebamba abantu basebenzisa ibhamu nezinto ezahlukeneyo ukubamba abantu babe nemali baceba. Uma ngixoxa nawe uyangitshela ukuthi mina ngilento engiyiyo ngenxa yokuhlupheka, ngilento engiyiyo ngafuna umsebenzi eThekwini, ngangawuthola umsebenzi. Yabo, ngase ngiba ilento engiyiyo. Ngamtshela ngathi mina kunabantu abangasebenzi kodwa basiyo lento yiyona, kunabantu abahluphekile, kunabantu abahlala emabridgini but abasiyo lento yiyona, unabantu abangenazo indawo zokulala but abasiyo lento yiyona. Wena uyilento yiyona ngoba wakhetha, awenziwanga ukuhlupheka, awenziwanga izimo. Ekuhluphekeni naseyimeni washuza ukuba ilento yiyona. Ngakho ngeke uzublame uNkulunkulu, ngeke uzublame izimo, ngeke uzublame uSathane. Kumele ublame idecision yakho, ublame ukukhetha kwakho, ublame intando yakho, ublame ukunquma kwakho. Ingakho uNkulunkulu ekulahla ngeke umsole uNkulunkulu ngoba washuza. Indlela washuza ngayo, indlela oshuze ngayo ukuba ilento yiyona, ubushuza idestiny yakho yaphakade. Abantu abezukubona ngali yakwethuna ukuthi bayapi, la bazoya khona ngali yakwethuna indlela abashuze ngayo bese la emhlabeni. Ngakho umushuza kahle awenzeli uNkulunkulu, awenzeli ubani uSathane, awenzeli abanye abantu, uyishuzela wena. Khona abantu abaye beyitshela ukuthi bahlakaniphile uma behleka ivangeli, behleka uJesu, belahla beyitshela ukuthi enaku benzela uNkulunkulu. Uma usindiswa wenzela uNkulunkulu, uNkulunkulu uyaqhubeka ebe uNkulunkulu wena ungasindiswanga. Waqhubeka uNkulunkulu uJesu abe uJesu ungasindiswanga. Noma ungamgxeka, noma ungamphika, noma ungathuka iBhayibheli, but ayishintshi zonke lezo zinto. Ishintshe ukuthi wena uyikholwa, uyayiphika futhi uyayidelela, uzamukeli. Ziyaqhubeka zibe njalo. Kuphela umuntu ongashintshi wena. Futhi uma udecide ukusindiswa kushintsha uNkulunkulu. uNkulunkulu
uyaqhubeka abe uNkulunkulu noma ususindisiwe noJesu noMoya oNgcwele nezwi likaNkulunkulu, but umuntu oshintshayo wena bese sishintsha nedestiny yakho. But uma ungashintshi futhi wena ongashintshi nedestiny yakho ihlala ingashintshile, ube nokufa ongunaphakade, ukulahlwa ongunaphakade, and ngeke uze usole umuntu, ngeke usole uSathane ngoba uSathane akakwenzisanga izono, ukulinge kuphela. You are the one who decide ukuba leyo nto leyo. Ilokho khona enhlizweni yami ukuthi for ukuthi ube umzalwane ozophumelela empini yomoya kumele uyazi ngempela lento yentando, ngoba uSathane ushaya abantu abaningi bagcine baba weak ngoba beyitshela ukuthi ba-guilty, beyitshela ukuthi babi, bayimukela njengabantu ababi, baze bafihlela nabanye abazalwane ukuthi ngi-experience izinto ey'kanje ngoba bazi ukuthi abazalwane bazongibona ukuthi umubi, wena umubanga. Izilingo lezi, izinto awungakhethanga ukuthi zikufikele, zikuhlasele. Awunaso isono sokuthi ulimeleni kanje, awunaso ukuthi uthe ulele ebusuku ungakwazi ukusebenzisa intando yakho, uSathane wakuhlasela ngalamaphupho, uSathane wakuhlasela wazokucindezela. Awunaso isono saleyo nto, but wena unesono sezinto zonke odecide wakhetha ukuzenza. That is why uNkulunkulu akuhlulela ngakho. Nawe kumele uyihlulele ngentando yakho, ungayihluleli ngey'lingo nangezehlo obhekene nazo, ney'nselelo njani obhekene nazo. Kumele uyihlulele ngokwama-decisions akho. Yonke into ongayidicayidanga ichithe, futhi ungayitshela unecala leyo nto oyichithile ngoba ubungadicayidanga ukuthi ayifike kuwe, ibivele esitheni leyo nto, yabo. But into ongayilahla ngayo wena into odicayidile ukuyilokhuza, odicayidile ukuthi ena uyilahle. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi uyenze. Sengizobaleka 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 ya sengiyabaleka. Ngiyabonga kakhulu bonke abazwile nabasizakele. Ngiyajabula kakhulu.